Ambasaderi Johannes Wenen wari uhagarariye Ububiligi mu Rwanda kuva mu 1990 kugeza mu 1994 aranenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda yo kudashaka kuganira ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Ambasaderi Swenen abihera ku isubikwa ry'igitaraganya ry'inama yagombaga guhuriza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi i New York. Inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Temistokere Mutijima. Mu nyandiko y'isesengura icyo uyu munyapolitiki agarukaho ni uko ikatirwa rya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi hamwe n'ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Madame Sophie Virimes yarivuzeho ko atahawe ubutabera buboneye byakuruye umwuka mubi mu mibanire ya Kigali na Buruseli. Icyakora Bwana Swinen agasanga ibyo Madame Virimes yakoze n'ibyo yatangaje ku rubanza byari byemewe n'amategeko kandi bifite ishingiro. Mu nyandiko ye Swinen avuga ko ari ngombwa ko ibihugu bibiri bisanzwe bifitanye imibanire myiza bigirana ibiganiro mu gihe hari ukunyuranya mu bitekerezo mushobora gushyira mu kaga iyo mibanire yabyo. Ku bwa Ambasaderi Swinen ibyo minisitiri w'intebe wungirije w'Ububiligi icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatangaje ku rubanza rwa Rusesabagina ni inkurikirane y'impungenge diplomasi y'Ububiligi itahwemye kugaragaza kuva ku itabwa muri yombi ritavugwaho rumwe rya Rusesabagina ashimuswe yewe no mu rubanza. Uyu akavuga ko mu rubanza uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe kandi umuburanyi akaba atarabonye ubutabera buboneye. Iseswa ry'inama ryatangajwe n'ubutegetsi bwa Kigali butanga impamvu ku bwa Bwana Swinen ibabaje y'agasuzuguro Ububiligi ngo bwaba bushaka kugaragariza u Rwanda umufatanyabikorwa wabwo. Gusa uyu mudiplomate agasanga yaba imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se imvugo bwakoresheje nta mwanya bifite mu mibanire isanzwe, na cyane cyane mu gihe hari amahitamo yo guhurira ku meza y'ibiganiro bituje mu rwego rwo gusobanura neza aho buri umwe ahagaze no kwirinda ko havuka ibindi bibazo. Akavuga ko ubusanzwe muri diplomasi ibiganiro binyuze mu kuri no mu bwubahane bishobora gukoreshwa nk'umuti uboneye mu gihe hari ikibazo. Icyakora Swinen wahoze ari ambasaderi w'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari agasanga Perezida Kagame n'abamushyigikiye basa nk'abadakunda ibiganiro. Ati byashoboka hari ko ibyo kuganira batabishoboye, bihunze ibiganiro mpaka byimbitse aho abantu baganira bungikanya ingingo buri umwe ku rwe ruhande kandi bigakorana ubwitonzi mu buryo busobanutse kandi bwatekerejweho. Bwana Swinen muri iyi nyandiko ye avuga ko akenshi na kenshi hari aho biba ngombwa kwihanganira imyitwarire igaragaza intege nke mu bwenge no mu burere nk'agasuzuguro n'ubwirasi, kwiyemera no kwirata, gutukana no gushinjanya, ibinyoma cyangwa se inkuru z'ibice zituzuye. Uyu akavuga ko abahanga mu gushishoza badakunda imvugo zikarishye. Ambasaderi Swinen avuga ko mu by'ukuri isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina n'ingorane zikomeje kuriherekeza bikwiye gutanga isomo ngo hatabaho kwicuza kurenzeho. Akavuga ko gahoro gahoro hari ibintu bigenda bisobanuka kurushaho. Uyavuga ko kwihanganirwa no gushimagizwa ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Kagame byakiranwe ubu biteye ugushidikanya gukomeye yewe bikwiye no kwibazwaho. Avuga ko ibikorwa by'umwijima by'ubwo butegetsi bigenda byaguka ku buryo bigoye kubihisha cyangwa se kubisigiriza. Ati ubwo ibyo Bwana Kagame yakingaga abantu mu maso birimo kugwa kandi n'abashimagiza ibikorwa bye buhumyi bagenda bagabanuka mu gihe runaka, benshi ubu baravuga bati birahagije. Kagame agomba gusubizwa ku murongo akanaryozwa ibikorwa bye bihonyora uburenganzira bwa muntu byaba ibyo muri iki gihe n'iby'ahahise. Uyu akavuga ko icyuho cy'umuryango mpuzamahanga cyo kwishinja kutatabaye u Rwanda muri jenoside Kagame yakomeje kwikingamo cyenda kurangira. Ambasaderi Swinen avuga ko bidashimishije ndetse ari urucantege ku bategetsi b'abanyapolitiki b'Ababiligi bizeye ndetse bagakorana ubwitonzi yewe bakifatanya n'u Rwanda naho byagaragaraga ko ibintu bitifashe neza muri icyo gihugu, kuba biturwa imyitwarire ikojeje isoni y'umuyobozi w'icyo gihugu cy'inshuti ndetse n'agasuzuguro. Akavuga ko uku gucika intege kandi gushobora no kwigaragaza kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivili, mu bitangazamakuru ndetse no muri za kaminuza. Uyu munyapolitiki aribaza niba icyo atari cyo gihe ngo abantu bigobotore kugendera ku kuri bagaragarizwa mu buryo bwa politiki no kugendera ku by'uruhande rumwe ku byerekeranye na jenoside yabaye mu Rwanda, kimwe no kwitandukanya n'ingaruka zaterwa no gukomeza gutwara ibintu muri ubwo buryo. Ati nticyaba ari cyo gihe ngo abanyarwanda n'abatari abanyarwanda bashobore kuvuga ikibari ku mutima, babaza ibibazo byemewe cyangwa bacukubiri n'inkuru zibarwa mu buryo bwumvikanyweho, kimwe na politiki zo kwitana ba mwana batiswa abahakanyi ba jenoside n'ababaswe n'amacakubiri.
Mu gushimangira ubusesenguzi bwe, Ambasaderi Swinen avuga ko atazahwema kwamagana imitwe y'intagondwa yateje ndetse igakora jenoside no kuvuga ibyiza u Rwanda rwagezeho mu kwiyubaka nyuma yayo, ariko kandi atazareka guhangana n'ibitekerezo bigenda umujyo umwe bigamije kwirengagiza ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, ngo nuko ritari ku rwego nk'urw'ibyabaye mu myaka 30 ishize, kandi icyo gihugu kikaba gikomeje kuzamuka mu bukungu. Agasoza avuga ko imibanire y'u Rwanda n'Ububiligi ari ingenzi ku buryo idakwiye kurangwa no gupfukamirana cyangwa se agasuzuguro, ko ahubwo abatuye ibihugu byombi bagomba kumva ko ibiganiro bizira imbereka mu muco w'ubwubahane bitanga andi mahirwe mu mibanire. Mu Rwanda, inteko ishinga amategeko iragaya guverinoma ko ikoresha nabi umutungo w'abaturage. Twarimo tubabaza tuti ni gute mwebwe mushobora kwishyura amafaranga umushinga utaratangira uri kuri 0%, niyatangiye ugasanga irimo iragenda buhoro, kuko iyi nyigo iza gukorwa ibyo bihano byose leta igenda icibwa ntago twari kubicibwa. Ubu ni perezida wa komisiyo y'inteko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari ya leta, Bwana Muhakwa Valens, wumvikanishije ko batanyuzwe n'ibisobanuro bya Minisiteri y'Imari. Ambasaderi w'Ububiligi Johannes Swenen wari mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 asanga gusubika igitaraganya inama yagombaga guhuza u Rwanda n'Ububiligi i New York bigaragaza ko uruhande rw'u Rwanda rutiteguye ibiganiro. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Mu Rwanda, komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu iranenga uburyo guverinoma yaka inguzanyo itarategura neza imishinga ibiteganya gukoreshamo aya mafaranga. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2019-2020, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko inguzanyo leta ifata mu mahanga zidacungwa neza. Kuri uyu wa mbere, ubwo abakozi ba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bari imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta, abadepite bagaragaje ko inguzanyo leta isaba zidatanga umusaruro ku baturage. Nimba twabonye loan tukishyura ibikorwa bitaratangira, kuki twishyura tutakoze? Ntabwo byumva ko tuba duhomba. Twebwe hano nta minsi 2 ishira ndababwije ukuri, ratification wagira ngo tuba tuguruka. Barazirondora niyo zaba 10 dutaha duhaguruka mu ntebe tumaze kuziratifiya, ariko bikababaza nka project tumaze kwemeza hagashira imyaka ingahe nk'ingiri kuvugwa muri report, turi kwishyurira ubusa project aratangira, miliyoni zikagenda kubera noneho kazuka tubwira ngo tugiye ku improving imikoranire. Icyo gisubizo urumva twacyakira ko, ariko uziko muri ayo mafaranga harimo n'ayawe buri ayo yo ntiwanayarengera. Ubu ntiwanarengera ko harimo n'ay'umukecuru uwo wagiye kugurisha ibijumba ku isoko. Uriya muntu ubona amafaranga yo kwambara inkweto bimugoye, ariko ukavuga ngo gihe nibazanira fayiro nzishyura ndebe ko commitment charges igihe cyageze. Ntago ari Ntabwo itangazamakuru ryabashije kumenya umubare w'imishinga yasabiwe inguzanyo bikarangira ihombye cyangwa idashyizwe mu bikorwa mu gihe cyateganijwe, kuko amasaha menshi abadepite n'abayobozi ba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bayamaze bari mu muhezo. Nta nubwo twamenya ibigo by'imari, amabanki cyangwa se ibihugu ayo madeni yaturutsemo. Gusa abanyamakuru aho baje kwemererwa kwinjira mu cyumba cy'inama basanze abadepite basaba ko bari bashinzwe gushyira mu bikorwa iyo mishinga yahombeje leta bakwiye kuryozwa uwo mutungo. Uko amafaranga yishyuwe atagomba kwishyura ni amafaranga y'umusoro w'umuturage apfuye ubusa. Ninde utarakoze icyo yasabwaga ngo tumubaze azayagarure? Aya mafaranga yose ari za penalty za commitment charges yagiye yishyurwa atari ngombwa. Hagomba kuba na responsibility y'umuntu uzayagarura. Wa muntu twari twizeye ko azashyiramo amafaranga yarayabuze, none niyo mpamvu twatangiye kwishyura tugeze kuri miliyoni 62. Umuturage twari twasinyiye nta gikorwa na zero, nta na rimwe umuturage arabona. Twakwicara rero tukishima ko mubaye excuse, nta responsibility hari, uwabatengusha n'uwo partner wanyu kandi rimwe mwamuhisemo. Nta bisobanuro abakozi ba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi babashije guha inteko. Gusa umuyobozi w'ingengo y'imari muri iyi minisiteri, Marie Ange Ingabire, yumvikanye asaba imbabazi ku makosa yagaragaye mu micungire y'imari ya leta. Tugiye kwikubita gashi kugira ngo ahantu hari ibibazo habe collaboration n'imikoranire inoze kurusha. Commitment ya Minecofin niyo ngiyo, ntabwo bishimishije.
perezida wa komisiyo y'inteko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari ya leta bwana Muhakwa Valence yumvikanishije ko batanyuzwe n'ibisobanuro by'iyi minisiteri. Batugaragarizaga ko rimwe na rimwe ataribo bashyira mu bikorwa iyo mishinga, ikibazo kikimukira ku bashyira mu bikorwa iyo mishinga. Ni nayo impungenge twarimo tubabaza tuti ni gute mwebwe mushobora kwishyura amafaranga umushinga utaratangira uri kuri 0%, niyo yatangiye ugasanga irimo iragenda buhoro, kuko iyi nyigo iza gukorwa ibyo bihano byose leta igenda icibwa ntago twari kubicibwa. Hagiye gushira ibyumweru 3 komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari ibaza ibigo bya leta na za ministeri uko byakoresheje umutungo w'igihugu. Ibibazwa ubu ni ibyasohotse muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2019-2020. Perezida w'iyi komisiyo agasobanura ko abo bakiriye bose basanze bafite ibibazo mu micungire mibi y'umutungo w'igihugu. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize igaragaza ko leta y'u Rwanda yahombye miliyari 8 na miliyoni 600. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yari yatangaje ko ayo mafaranga yaburiwe mu gusesagura umutungo w'igihugu. Kugeza ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rukurikirana abanyereza umutungo wa leta. Mu gihe dutangaza iyi nkuru nta muyobozi twari twakamenye wahaniwe amakosa aba yaragaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Muri ibi bihe kandi abayobozi b'ibigo na za ministeri basigaye babazwa na komisiyo y'inteko hari umukozi wa RIB. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.